The National Commission for Protection of Child Rights, da kajing jasno tilang baka State Commission for Protection of Child Right, but ka District and Mission West Kasur District kila pelong ya ka bal tas kori se azadi ka baar. Kini ke jela platip kom ka campaign on preventing and combating child trafficking. Haka shispa tali ke district kemudian hapo ri India. Kini ke jelang kadai kom kesimentawan aji kaya kisnong kitau bat ka imlang salang bat tip kum no banyada Naging Shah Khaīi jung ki klung ki Khynnah berkum juru ki samla la kalong ki samla kan taini ki samla chenrang. Hak ketika jalang la ajin kai do ba JW shooting ulong SDPO jong kamau chendut civil South division ulong long kom unui kai la ni resource person hak ba ula batairu bat ong ba kan dika jing ajin kai banyada naging Shah Khaīi jung ki klung ki Khynnah ban kam thau tang kawi ki jing mut regidon shibun ki jing mut mana du ki klung ki Khynnah ki samla kirang ba ru ki ngat akari ki jing Khaīi dan kelung ke bahasa tu bat di hakikam auria dan du ke ba susai yakit khotmet dan du ke bahasa thok ban penyok kam jam Hynrei la susah penlong marau penban hakikam sniu bat ki wedi ki jaikam harum ta ka parthai brok away ka kam Khaīi be an ka betam ka de ka Khaīi drugs ka ba pa ka de ki Khaīi be an ki tiarsat kom ki suloi bat ki we Hynrei ka jing Khaīi be an ya ubriu ka de ka we pat de ki yo be an ki belawan balai ka jing Khaīi panyadan kini la kalong ki snong ki thau bat kumjur ke pat ki benta ka song ki bosong bor thau ki bor ka an ki de Hynrei ki ba kongsan e ka de ka jinglong ying long sam hi ka ba khlan hakati ka snile dan langru uba SK thaba MCS ulong additional deputy commissioner de West Kasur district uba Mark Chalam SDO ki teman pesan ki father ki pastor ki doctor ki nong kai school ki nong penya ki jika reconstruct ki nong sunchas nong bat ki we ai club kabang kumbiang set di kamera set di factory sunsen dari Jakarta Jakarta kem stiu mainom post labor commercial sexual exploitation penyet di Khynnah senrang kentai nei kentai ban dimet benwat customer iki ban sim kepisah iki ban buo iki tanghago ni jaka ban sei iki taman penungkam khatrin the gamut of other exploitative situation relating to children trafficking including providing a spouse in the context of forced marriage pilih thok jubor ngan chu batai ko ini jang experience mo dari ka terkom di brio Kile Afrika South Sudan ka custom duty dari using surrogacy or ovary removal can remove ke pelakon na ibe klub na ibe Khynnah ban bu sebagai beliau ne ka ai penungkam gamet di Khynnah gamet ke beliau ban khak lu ibe conducting medical test tolong dinipik pan tes dawai kaya niya digitay and sale of baby for adoption but adoption tu dia made kila penong ya so stringent ba ki beri bapa banon phone ki pa adopt na ki beri banon phone ki pa banon phone show ki adopt ke proses tu kalau beri stringent ba beli ba like i past incident ba from adoption also leads to sale kita adopt di dia kelab kan acquiring children for illegal purposes through adoption. Next one. Root cause of trafficking, of child trafficking. Young object poverty is one of the major factors for child trafficking. One, no child is born poor, but a child is born in poverty. Kita filang suatu kajian being trafficked due to poverty is the worst form of exploitation to a child. One, nolong betul, nolong bukan nolong pasca exploit, pasca traffic. Sisa, jadi ketika orang dari sisa agree 100%. Next. Hakano merupakan ya, tadi saya katakan hakano merupakan gapay ka
trafficking. Kamu mau trafficking, human trafficking, and child trafficking. Ni kau berdekat dari Jiberngam. Berdekat Jiberngam, lihat by force, lihat jubor, use of force, then ki abduct pro, ne kisang ban deception and practicing fraud. Hindi. Menyerang penyerang dulu yang kita kau hambiang, nyo aja kau hambiang. Kani mostly by tactics ba Berdekat. And then allurement of children. Kiba Shah banyak platform lah yang kita khidmat bandai je kum kita kijinjang yang je ban aina pakanjah yang juga district ni dan yang juga jela apa ini ha ka district ni dah ka jengdon dah ka jengdon jengki jaga kor reject ki kor kita ka pakai ni emang salah kasih ni nomor ba ka kor ni ka klaim nanti kita pasal ni kadang Tekam karena klaim untuk jaga jeng Husiar dan Pulen ni melap yang kini jaga cases. Jadi banyak bahasa juga por yang tibru bahasa district West Khaīi Hills ketika district apa jauh banget kata school drop out. Dan dia jadi Asian por yang kan boleh putih. Jadi ni Khynnah school hub ini Khynnah apa ki eno yang jadi boleh Asian por sih ini. Bon lagi kisah yang lambat kerana bon lagi kisah pendalam penting kamu makia dalam segi jaga tidoyong dalam segi jaga ti motion bola Khynnah kita dalam kanai kasosnya penting kamu iki hidupan penting dalam ban segi drop segi boss patut tak dia mungkin option senang di badan kebentar kepakrau kemak salam ni dia ban penting kenapa mungkin ini kita jengja kita level kita menjah ke senang tahu jadi dan yang ketiga district bagi jadi kumjuru di long kene di badan yang self help group kita ban penting apa baru kita ban lek boleh menjadi compulsory education baladalah kita kita web school nasional for kita ban penting DSU, SDSU, Subdivisional School Education Officer, nang banyo ban part school deng, jadi kena kiba drop out, dan kiba ian asisten for nak tahu juga jentuk ni nak kiba kita. Middle shelter home, Hynrei district, Southly, dan Southly ki children's home Hynrei district, di kena ada ki Shah. Yowai yang kau jom kita ni kisah penstrom ni kita kan nu jeng jaga kaba yowai yang kau jom kita dewan penting kisah DCPO dan ni segini ki children's home di badan Hynrei district kita maju ban rehabilitate dan ni ban yo ban counseling yang kau kita kena ban yo ban sumber care yang kita kena